8. januar. Odlučili smo napraviti jednu planinarsku rutu. Kao što možete da vidite, trenutno smo iznad Galici. 8. januar je u pitanju. Idemo malo planinariti. Idemo na ovu manje atraktivniju stranu Vlašća. Prema Devečanima, gore i ne znam, vidjet ćemo kakva je situacija. Da li ćemo moći ići do Vlašćke Gromile ili ćemo prema Paljeniku, ovisno od toga kakav snijeg bude. Ekspedicija osvajanje jednog od dva najveća vrha na planini Vlašć. Vlašćka Gromila. 8. je januar. Kao što vidite, vrijeme nas baš i ne služi. Magla je. Idemo bez navigacije. Idemo po nekom feelingu. Nije jednostavno. Ovakvo gustoj magli. Ali ima nas više pa se pregovara. Nemamo možda nekih 5-10 minuta do vrha. Ovdje bi sad trebao biti fantastičan pogled, ali jednostavno magla je. Ne vidimo ništa. Da je sunčano, pa ovo bi bio prizor za pamtiti. Ovdje gotovo vjetra da i nema. Ima neki blagi vjetar, a za ovo doba godine ništa strašno. Dole je Biljanska regija, a evo gore smo bili. Tu ima i kontejner na Kuti, na Vlašćkoj Gromili, za sve one posjetioce koji dođu da posjete malo, da mogu odmoriti. Stvarno je ambijent prelijep. Ono tamo je Kraljica. I ovo doba godine je kada je ova strana Vlašća u potpunoj tišini. Tišina je da se apsolutno ne čuje ništa, pa ni ptice, vjerovatno na ovoj nadmorskoj visini ih sad i nema. Priroda koju vrijedi stvarno posjetiti oni koji razmišljaju o poduhvatu da iziđu ovako. Mi smo u stvari došli tamo na Galicu, ostavili smo auto i pješačili smo ovdje nekih pa 2,5 sata, pa eventualno 3. Nismo se nešto žurili, a prilikom dolaska ovamo bila je magla da se apsolutno prst pred okom nije vidio.
I pitanje je koliko vas koji ste bili na Vlašću i uopšte posjetili ovaj dio Vlašća. Evo gore smo bili na ovoj koti. U ovom pravcu je dole Biljanska dolina, odnosno Zenica, tamo preko Ovnaka. Ovamo je Bila i u ovom pravcu tamo je naš travnik. Vidiš kad to završi u suhom dolu. Aj, da li će ima snagi? Dobar. Ništa, samo otići po nju ponovo pa je. Izgobeljati, jel? Idemo hrabro kuda ljudska noga nije kročila. Hajde da nađu jednu sliku. Koga ne? Nalazimo se kod Katuna, ili Vlašćke kolbe u kojoj čobani ljetni period provode ovdje i proizvode vlaški sir. Ovo je kućara Sejde i Muhe Dautovića. Koliko vidim, sve uza. Zatvoreno, ništa nije dirano. Možete vidjeti koliki su u stvari smetovi ovdje. Malo izgleda sablasno. Kao da je napušteno, ali u suštini ovo jeste samo ljetna kućara. U svakom slučaju je prelijep. Gore smo bili. Tamo iza imate kontejner gdje možete sjesti odmorit se. Malo je devastiran, ali to je izraz naše kulture, odnosno nekulture. Spuštamo se na pirše. Samo koliko možete da vidite snijeg.
Objasni mi se, zašto si krenuo ovdje? A? Zašto si Ovo krenuo? je najkraći put. Jer kad sad gledam naše tragove koje stazu smo pratili po instrukcijama poluprofesionalnog vodiča. A dobro, sad to izgleda neprofesionalno, ali eto. Što si opterećen? A nisam. I što mi to sad pričaš kad je sunce progrijalo? Kad je bila ona magla? Pričao sam ti kad je magla. Jako si cijenio moje savjete. Znaš šta mene interesuje, eto, išli smo na Sen. Ja, Je li vrijedno? pa jest, vrijedno. Jel li? Ađić, ti si mi nešto. Ne bi jel ovdje poduhvate više. Nije bolo, mene pritišće vrijeme, moram stići nazad, a inače je predobro sve. Zakasnio si već pomiriti i bit ćeš pa... Nisam zakasnio, stićemo, hajmo klanjati, hajmo. Kaže, za pol sata dole na Galicu. Ej, S helikopterom, možda. Jedino ako ćemo šprintat, hajmo šprint tamo. ovo znači biti u magli na Vlašću. I ako nemate orijentir, odnosno ako niste obezbijeđeni dale navigacijom, jako se lako izgubiti, jer u 15 minuta promijeni se apsolutno sve i kao što vidite ne vidi se apsolutno ništa prst predako. Prizor vrlo poznat, turistička zajednica Srednjobosanskog kantona. Sve u svemu mi nastavljamo dalje. Nemamo vremena. Nećemo straći. Otvoren je dom. Ovo je pri povratku. Inače nije niko bio jutros. Ali eto, dobro je znati da ima konačište. Kaže, konjska. Opa. Molim. Planinarski dom na Devečer. Otvoren je, nemamo vremena. Jutros nije bio. Međutim, sad nemamo vremena. Se vraćam. Možda neki drugi put.